Dadonge. Dedek makoi deh. Sao dadong ci. Men bodot kak makoi main haleh ka bale dangi. Ketok kenyang dadong ci kolo kaki ngalah dap. Aloh kal kenyang ang nasni boy. Aloh jak kenyang tuh. Jak kaplok ke tuang. Ungut ci. Yo bong grepe kaki ke bale dangin nang ci. Ngideh mako. Hujan balas lampu mati nak sing not apa. Ken makoe kakek tuang ditu alen mu di song pabon. Balen Alen begitu song pabon. Weh, domisi song papuan. Domisi ketau dorok tau. Lah ora kau gesah. Cing ken. Duduk song Ayo nih, cenak nih kene jani. Yang penting Ci ngajak kaki, pengapian kaki Ci mudah-mudahan berumur panjang. Jani Ci ngaenang idodane pekedek pekenyum itu yarnya yang luar biasa. Nah, jolo kene pangsapalan lan rago jani ngajagang seni budaya Bali. Ajak ngigal baris. Mau jalan kan sing kuat. Nanti mbak. Tangagam kene gitu. Ya soto. Nah, ini aku ini. Ki itu kaki duren ki jagal baris. Mungkin kan. Tinggal ba contoh. Sorry dap. Padengeng Ki. Tadi bungut pelampung entut nih. Ki baserem Ki urin ngadak kan. Yen gitu. Nah, Pak Dong. Baris. Lalasan Ci during ngoyong. Ini buka nih. Sorry keponakanku. Len yo man nyejak. Ayo. Igal apa tuh? Igal baris. Hah? Igal baris. Ija dong no igal baris nomplok nak. Igal baris mau tabrakan. Yang benedot lakar melestarikan seni dek ini carana. Mai malu. Tapi Yene keledengan contoh jani contoh nih jelek nih. Kopi bang. Apa bang kopi? Yen bener melajah ngigal, apik melajah ngigal. Pangade bekala budal kene dedane kenale talete. Contoh nih melah bang ngigal. Melajah ngigal, mai. Baris.
Mangken dumun jak adi jak berat sana dengan canang jelemok ini dina bawa sing mampu menjalan melajangi kal baris len kento jemaah enam kok kaki ni kena yang perjalanan pengadung ngajak igal oleh gak pajin nya adung kenyal main terus baris terus nah jadi yang alih ya yang lunas ya urung mah gede bendan man bener bisa nah nggih baik Amat Dayo polon ibone. Dan maksud ya sing kene busan ci megedi. Yani yang kal ngalen kedo maksud. Ah, kal ngalen yeh dek kedo maksud. Kanjak bangke Amat Dayo polon ci. Bedan nah kumen. Dan. Kan. mau kemana keponakanku kali apa man sempat nyambung kancut polong niku ayo nage ngalin aduh aja maksudnya kan balas dendam usah ngawang ngalin jani yang pengman ngalin pok ayo dulu satu awang mondo awak bebayun rutag awang bedek tapi pasti nggih mpregina mengkirian mati ini kita nyelor apregina mengkirian mati aduh enten ngapling ring swargan udah ngapleng itu kadang yang wangan batu ake nih nak periksa nak ijo mana metakona benona ijo tu boleh niki wih pico biasa nggak pico cepi wah nih pico di pura dalam nih pico di Merajapati ne pijo di samping tukade nih ada pejenengan celik sih ada tukar nganyut sampah niki pijo dijo niki ne les gedebong niki les kelor niki wau les gedebong hah ko gunanane tan gentan ares matan ci dilelek-lek kan ne gunane angon ngubuh kucit oyongan 9 bulan tadi buadap oh ya nu hidup yang buah kucit tonen 9 bulan tadi hilang nih oh hilang kan mati kaki ngubuh aja kucit 9 bulan hilang masih tadi hilang udah diceleng dong saya percaya nih pijo kan percaya dia saya percaya sekarang saya percaya jangan ngadean ke dokter no percaya
Obat sakit basang, obat sakit gigi, obat sakit bangkang. Atas kan percaya. Sing kan tuh obat sakit basang. Obat sakit basang sing WC. Ah, cocok. Sing percaya? Dan percaya. Bukti. Atas kan. Nah, kau mau bukti? Nah, dan percaya. Jatuh semat. Dan percaya. Jatuh semat. Dan percaya. Tidak ada pengangko-angko ya. Dan percaya. Angko. 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 Oyong dap. Kemudian bangkean ngedir busan. Ngengken bangkean yang orang sing percaya bangkean ngedir. Bungkungnya mirip ngori itu. Jadi percaya. Nggih. Niko wau las dadap niki las aduh. Las aduh. Adi cuma nepuk las aduh. Niki las aduh. Aduh. Oh, tuh madan las aduh. Senja bungut si maduh. Ayo tuh magenap angin tuh ibi tain cicing ne kering orang tuh batu ake. Mudoh bumi ajan. Tuh cuma ada batu gulet kan tuh juangmu. Oh kena, angon dasar rumah. Ayo. Oke bos. Ayo. Kaki jatuh bos. Gila megang sarang tina kuang daya ne polon. Mai dini kemudian nyurucat kamu. Yang mereka. Dingah na Agustin Cina. Ne unuk bungkongane bol liu ada ben dipuri liu bak ada. Unuk sugih subuh sugih. Yen si dagang apa dan ini? Batu ake. Batu akenya si dagang batu ake ben liun kene ada. Sing orang gitu dipuri pak ada. Itu nak mendagang tu saya bayang lah. Aduh, anggap kan ngomongi ngajak sang yang pitaro tuh. Dewa yang pitaro. Aku aja kena yang ngomong kan pangsen di kedituan ya nang tempat tagihan. Ne. Kene ian unuk sugih subuh sugih. Berano liung lah. Di Jawa ada nak nyaing yang Riki pemakasnya ring pulang kaleng. Tuh, Kalau ada besik sebatan. Napi. Sebatan ini sing karuan pengilangan ya. Sugih berano liung lah. ampun. Pendamping rabi sing lah. Ya, tuh. Kunapi, Coba pikir. Di Joyo kan harus wenten pendamping hidup niki tuh. Dumun kadang malu endan atau berano dua ini mereka begini. Oh, di negara subuh menjanji ngajak Ibu Agung gelah. Raja Brano subuh liu, akuang ai abdi ayu rara sati. Ah, angken kunapi pemargi janji ya. Perdewan itu. Bidang gua cerai betawan jegeng. Ih, mangken los rara. Jani sina subuh bajang. Pasti. Mek mumi. Lireng. Ayo, berangkat, ayo. Gobo ampun meleng mangkin. Kengken pidan kencang sitang. Mangkin munyi kan kari sitang pade sampun no. Aduh, kudiang bas unang sana do kocap oleh surat oleh di Dinas Kebudayaan Pawenten kocap drama lingsir-lingsir kenten. Diang jak rerah diang kan Gusti gangsara. Lolo. Nyak kone barang ngigal dia center ke tiang. Aduh, ngigal. Miratu, subah tua juari kata. Juari nak onyang tua kata. Marah tiang mais kan ramah aja saja onyang lingsir-lingsir. Saya termasuk tiang ya. Kalau yang penting kan masih energi masih nggak.
napi je pesu bantiang mangken. Dan cara pidana, yen pidan dan jeglen mangken ampun ado. Napi pikonnya sangat mangken. Orene kene usap, orene ketong usap. Para busan orene tiang skenario di belakang, mangken ampun dan ingat tiang. Makanya jak awak dia mangken napi nyata kang yange. Aduh. Ampun jet yang tua niki ada anak enten. Kalau mau kenal masih bajang, kang wang dikenal kan bajang enten. Pang nuwut masih kari cara janinya. Pesu kapah-kapah mesliahan. Me ampun mirip kaden yang melinggih di dalam puri. Nukto kenten almarhum kenten kuran nanti angkan ampun melinggih. Yang pasti kadang ampun melinggih. Dan kanton dado santo tiang mangken kidek-kidek. Aduh, Kang Yang menika kan niki ampun deling semang mekat. Biasane nak ngorang izin kan tiang mangken jeg ten ada orang kijon. Tuh. Meme nang mudiang sumongan pesan cara dagang pinang kelamitan ngomel-mel pedidi sing karuan-karuan yen sing peleh pentiang ningahan doksan meme subuh ngoyong itu di dalam buri me. Aduh lunas hijau bang sangat bangsingnya nena ada yang malu me yang mat sing yang ngajak meme ya. Oh nu kita tiang ngajak meme yen dadi lunas hijau pang meklonon meme hidup bang bapak agen itu di dalam buri me. Nas dong karo bakadong lewat dong. Ning bapak ning nak hijau nena jak meme kutang aleng tuni cuma ne meme geda guliani bapak sing ada dini di pono. Bener biasa nang orang kan meme megedi hijau gede-gede nang orang kan meme. Me, Hah? depang ya bapak hilang me. Hah? Itu tadi depan hilang ade. Kemudian me sing ada gedagen meme sing tawang meme. Yen montoi bapo subuh duo kadi rasa mejalan ya sing nyidang memehan subuh mekekian panjosan banyak tuh cemburu ya meme. Weh, itu ketiang bapo mekekian panjosan banyak. Benarnya nawang cara jani ya. Me, Nah keken yen meme uleng tuni ngalehi bapo, kemo mai meme ngalehi bapo sing tepuk meme. Yen sing peleh ban tiang busan, tiang dot kemo kepon neloin meme kena tiange sing pangman mau tulung ke walau asli abang asane mang yang nepokin di bapo yo nak nyemak aret gitu di balik yang nyemak aret bener ketegangan. mana orang yo bapo nyemak aret kita jani melair ne jani bakal tutup malu bapo pangseng yen marut kecundok ngajaki bapo yang mau Jogja kajak dua bini ragone kewa bakal alih malu ya meme. Doleh abiane
jagung manis sebo mau jamur muda-muda gadang-gadang yang sing belik wah ini meneh angkangin nih bena bulan jadi subuh abo kepekan yang mone jagung manis semal nih tulah kuraneng dong manis modal aja saja merdone di gumi ne dini nak masamak idewe sujatine sing benego ada dini di Tanjung Mumul jani dongo sediabian do sing pemane apa mawinan ya naleh di pasih jani angin teko uli kau paret omake gede-gede yehe puak dadine ngalih be suga kewak jani ne diabian itu nganggo bungan mitir ne metenan dauh ne makejang nyempang yang diamone ne bungan mitir jagung manis ne dini kacang lantang apa ben depan tene la kardar de ya sing kuno orang kenyai orang apa? beli sing saro cedan wo ian selele kang dipunya nyuh dagang ketuan saja jangan nak batis saya kenceng palit asa nang tegareng kosok ang bedek batis jane peselangsut pelapa palit nenek sing lenteng apa beli ngidang nyai yang cuma iya nawang dipisah kau nak wani nak nu kencang kan tua sampah apaan tua sampah nawang tua sampah men yang nying rasang tua sampah li taruh dan rasang jancang rasang li supaya kersen pelut bat awak kekene kangwang beli berdua awak anu bayang kangwang cara ngasang nyuh nae apa dan kita beli? Kang Wang mati megelut gendong. Aduh lacun jangan bu, lacun saja jangan. Menkengken lebihan kento beli sing mampu. Kengken nang man suwo kene nang tegaring pidan duga pingan nang peta apa telung dasau tiban nu beli metuh 5 seket to kok. Seket nu sidang geus to. Duga itu sing nyiangon beli kuranang nen. Tuh, kami kan malu cepok jani. Tuh, sangkale kuranang beline kanthi gelem amin. Gelem itu lantas mati. Adi kita beli apa ngeranang? Boy sing mereren beli tuh. Men pidan ya no bas apa dane tuh bas loyar beli ngadok ang barang sing tuh bajani dodona ya sing ten do ya kan dilap meneh apa buen leser ya pragat nundo den nih yen keto jang
bawang pin cetuk jani dia nak awak turu gua Hah? dia nak edo sangat kamu nih patut sangat nyai segitu Apa ada? kenap beli nih masomah kayak nyai nah iya nak buka beli